Yebo kweli usanikisukuthi hanze. Uthi hanze. Umbiriza ndakhubundura wewe. Ofisi. Ijambere ufise sura nk'icyapati. Nchanjani. Yego ndakesire hagasura kiwe minga ni icyapati. Shirika kwazanya wanzanya kandi uziko nafise isura nziza. Ndakugire genda mbira mu rugo. Nija hehe. Shirimba barira mama yarafu parfum ndaja hehe. Yo werero sasa uri finali warakasiriwe mbira mu rugo gende honyine cyambere. Mbiriza indambube nta kindi turiko turafa. Ofisi indambube umugore ofisi ndandende. Stoke yose wamaze nguze ibiro 30. By'umuceri nkagura n'agafuko k'ubugari bwa bigori ibiro 20. Nimba 35 byose mundu wimwe owejeje uri ngoro none sheri ubisuma ndabige cyenda birabe oya mbiriza umunshaka umugore dafisinda kuko inda yawe irarenze sheri mbwira umuntu afise indire ku mugongo hari yagasandarusi hari ikiroro n'abantu ujya ariko nijira imaze ivyo byose ye mana we nase genda mbira mu rugo ndaja he uraja none usakike hajya nkabisorokaza na binyaga n'isusa abasizo ndajya amagara mabiri ye mana we navyase mbega uri fuku ndumuntu cyangwa uri siha ndumuntu oya nguru kimana uri siha ndabyemeye uri siha mbiriza renda kubwira mbira mu rugo ntarakumena amahiha ndayakora je mbabarira ntufise nja numva ndakubwiye mbira mu rugo genda papa yarafu marafuye biragusa ko mashetani kwatirira Yesu genda wapi iwanyu mwarakasire muzo y'imizimu nuguri kwimana muzo y'imizimu kuko sinovyemera wacha kumpambya sukuguhombya twibacho twakuze turya ego mwakoze murya sitoke Yosef vyenkuru mana we none nkubaze urafungura ntufungura mbenda kubaza uri siha uri fuku uri fuku shiri mbabarira ndakubabarira mbaza tugenda ntiyumva ndakubundura rero uragenda ntugenda mbabarira ndagusotira ndakubundura ndagusotira uragenda mana bagore bindandende nonjaye yo inkono zibiri ibiharage isombe irenga oya genda inyama y'ingurube yoyo niyo mpamvu watepese basi ingurube zaraguhereyemo nukuri genda nzorongora ubundi nukuri kwimana nzorongora ubundi urabona ewe iroko riraho yo ewe oya